Orutindo orwa Kafunjo n'orugita municipality ya Rukungiri hamwe n'ishaza erya Rubabo omuri Rukungiri district kandi RDC Steven Nsubuga ayangere ku rutongoza ahabwo kukorwa kubi. Ikigambo cyo commissioning omulimo ogusigenda ku commissioning paka amazo kubera satisfied nti mulungi one bayina okusooka okujjako ettaka libateeka ku top okujijjako steel culvert eri bagisibeyo nekoleki enywere and by strengthening then bakole chibo kule kisegeza nti ata abantu bafu bagenda kubera inconvenience nti kisaya kibana amala nga badda mukolo mulimo ogwo. Zimwe har culverts ezatirwa Harutindo ruzatandikire kwatka bwanyuma y'obwire buke zihereze kutebwaho. Cyane unyisa nnyo nti steel culvert gye bakozesa ndozo kusoka tebafayo kugira ababanga nywevu banedda bomala gateekawo nagenda kugitonera yo esakinga inegendeka ebati muligenda livayo likawansi itegeza nti obuzito bw'emmotoka bugenda bukola kibugiza wansi ekimanyiti kisa buli kisa kigenda kutuuka yenne koleki gwekoleki ebenge igwamu. Okurigirira abatura bamazire obwire buringwa barukuteganisibwa Orutindo konka kibire kibi okuza kukorwa rukakorwa binkwatire ki abo Orutindo rwitu ndutwara abantu bingi zanyasheni ngahi kanuni ukosa abantu bingi ngati nokushasha munonga abo kushanga ngo Orutindo rwitu twahiribwe mwatu yambere mwarutukoriye haka hwiro kwezi kumu washenyukire fano kabatuze bakafunza niyo mwatirizo batkorera Orutindo akakoresa ubudeke nkumanyira niko kikuje kuruko. Tugambireho na engineer owakozere Orutindo Hangson wamanya kandi ebi nibyatugambire. Pascal ke twasanga imisumari katera yare kwire so twagarukayo twakatwara imisumari twagikoma ngambyo nziza tegeza ministry kuta applying because it is not our mandate to buy those documents. Ministry keeps applying positively requested and the ministry hasn't honored. Sente ziri ku kashiringi miliyoni 6 nizo zikoresibwe aha mu Rumogu. Amakuru aga gashakwa Dan basibye omuri Rukungiri.